E whai nei te manatū whakatū whare, whanake whare hoki ki te whakatū i ngā kāinga hou e 300 tekau ki Ngongotaha i Rotorua, hei hiki i ngā taumahatanga mō te whai whare. Engari e a wangawanga ana te hapū o Ngāti Ngararanui, kai raru ai te awa tipuna o Waiteti i ngā tūāhanga wai mo aua kāinga. And what are you going to do to mitigate the three waters on-site and off-site, in particular to the roads and the river? Ko te hapuri o Ngongotaha e whakatū pihi ana ki ngā āpia o te kāwanatanga me tō rātou whakaaro nui ki te hanga i ngā whare e 300 tekau. And if we've got some snotty people in here who are not too happy, you're one of them, pal. Kāre anō, whakai mai anō mātou, ka kite atu ai, he wāhi, he waipuki he wāhi anō, he wāhi tapu, he wāhi anō, e tata atu ai ki wa tata nei awa. Wāhi tapu, the health of the river. Ko te hui tuarua tēnei, ko te tūā papa kura kāinga rātou, ko Developer Watch Residential, ngā kaihanga whare matua, a whakaputa kōrero mo te kaupapa. What we wanted to talk about today was just where we're up to in, I guess, our process in terms of working with the flood modelling, which really then informs what the design's going to be. So we're still early in that process. E ki rātou anō, te kau nā tau, ka hanga katoa tia nā whare. Engari, ko te pātai nui rā, i roto i tēnei te kau tau, e a pēhea anō te kaha mai, heke mai anō i te ua. Engari, hea rātou, ko te 100-year flood. Engari, mātou, e aha, e nui nā flood, i roto i te Mārama kotahi. E rima ngā wāhi tapu, kei te whenua e whakatūri ana ngā whare, e toru hoki ngā taonga tapu, no te tūpuna ai ihinga, kei te awa o Waiteti. A ko te tapu nui nei, ka hangaia tonu ngā whare, hei nā te toko iti o ngā whare, e tū ana mā te tangata. Kara mātou e raru atu ki tēnei. Engari, te mea huki tuatahi mai, he kāinga anō mo ko te rawa kore, ara, ko mātou o Ngararanui. Kara kau anō he rawa kore roto i a mātou. Hare rātou, e kanohi ki te pātai mai ki a mātou. E gai, pēhea anō te nohohanga mai anō i te kāinga o koutou rā iwi. Ko pai mai, engari, ko rātou, ka nukuhia mai anō i nā raru, te taone nei, motu nei, ki a mātou. Ne kia atu i te whitu tekau ōrau i te hui nei, ka hauri i te whakae ki te rautaki a ngā āpia, me te hanga whare i runga i te whenua i te mea ko te take nui, he whenua ka kaha i te waipuke hia. We're not building on the floodplains. What we're doing designed to be around those floodplains, and where it may encroach into those floodplains, we'll build those up so they don't become floodplains. Tate atu ai te marae ki te awa nei, e aha, tate atu anō ki te whakakuhu atu ai te wai, ki roto anō i runga i tēnei marae. Ko ro tonu atu rāna, ko ro kei te hare ake rei. Hironi Waikato, te Ao Mārama.